Pigi mai, kake mai, ho mai tawai ora kia hau. Kia tū tāki wai ora e. Nau mai hara mai kia toa. Toa o Aotearoa. A gathering of Māori warriors from throughout the land who come together to compete for the ultimate title of Toa o Aotearoa. We near our top 5. Up next is our challenge to determine who will fight on Te Papahoro Rākau. Nō reira, kia tahuri ake rā tātou. Tū! Hei! Ka tomo kia te marae e te kāhuitoa. Tēnā koutou e te kāhuitoa. Nau mai ki te wero nui mo tēnei rā, ka huaina ko Toa Pakari. Ka pā ao horere. Nō reira, mā tui ki te rangi, hei whakatau i rātu ki a koutou. Nei te wāhanga tuatahi, tuarua, tuatoru. Ka pai? Wāhanga tuatahi, ko te peri. Ko te tikanga o tēnei wero nui. He whakamātau atu i ngā pū ke ngā tuatini a te toa kai rākau. Ka hapāna te mahi, ka tū, ka huri atu, ki wero ke atu. Ko peru peru, ko tū hengeri. Ko te pakaritanga te momo whai a te kāhuitoa. He mahi takitahi. Nō reira, koe nei rā te mahi. Ko tāu nei whai, kia roa te wā. He mahi ana i te mahi. Ko ōwena te toa tuatahi ki te wero nei a Toa Pakari. I think for most of them, probably the Peru is probably the hardest one. I just knew for myself if I was not to come last or at least have an attempt at winning, that was the one I had to go hard on because even though my calves were sore on the Perus, I felt that it was way easier to do a Peru than hold something up. Ka roa tēnei whai i a peru peru. Nā wai rā ka takahuri atu ki wero ke. Always tricky when you guys changed the wood for tuki back into the hard-ons. I found difficulty just picking it up. I was just like, oh man. Me tika tonu te toro o ngā ringa ki waho. The rock one, the next one, that was hard. Ka tahi ko te hiki taumaha ki runga rawa, ka tū hengeri. This time I just took it to the edge. Even if I lose, I just knew that at least I gave it 100%. Let's just say it was my worst nightmares come true. Ka ea te mahi a ōena, ka ahua roa tonu te mahi. Ko tamatea te toa whai ake i ngā pūkenga tēnei weronui. Very good to test the agility, dexterity and overall fitness. Ka ro kau atu ki a peru peru i te tuatahi. I was focused more on the raka than actually putting the raka out there, so I've got a bit of a reminder about that. Ka ea a peru peru, ka tere huri ki ngā rākau mānuka. Yeah, a bit of manuka at home. It's normally a bit smaller than that, though. Ka hiki ngā rākau me te toro o ngā ringa ki waho. Mutu ana, ka huri ki te toka taumaha. Bit surprising how heavy it was, but just focus on breathing and trying to complete it for as long as you could. Ka hiki ki runga rawa, nā wai rā, ka ataka ki te papa. Pai tonu te whakapau kaha a tamatea ki tēnei weronui. Ko te toa whai ake, ko tira karere. Ka miharo ki ngā taumata kai mua iaia. Not easy. Every challenge is always a challenge for me. I'm unfit. Ka huri tōna aro ki a peru peru. Nana kia tonu ana te mahi. It was the Peru Peru, ahua uaua, kia hau. Engari, ka he ngā waiwai. Ka huri atu ki wero ke. Ko te toro o ngā rākau ki mua o te tīnana. It's getting a bit mamai. Engari i whakaaro tuatu i te mahi. It was mind over matter. Ka tukuna ngā rākau ki raro. Ka hikina ko te toka taumaha. Engari te mau i ngā mānuka, te tūhengiri, pai ki hau. A hakoa te tai ohi o te toa. Ka whakapau kaha tonu atu. I feel good.
I done myself proud. Kua mutu rā, tēnei o ngā toa. Ka puta. Ko Edmund te toa whai muri ake. Oh, heck, here we go. Here comes some physical imbalance challenges. Ka ahu ki te wero tuatahi. The first one I found very difficult, trying to keep the piri motion going. Ka oti ka huri ki ngā rākau. It was funny because when Tuki showed us, demonstrated first, it was like a little rākau, but then we come in with, oh heck, it's a bigger rākau. Much more than test the hinengaro and strength, test the arm strength too. Ka kaha te toa nei. Pau ana te kaha. That just tested every sort of strength there is. Legs, hinengaro and physical, and arms. That just tested the whole lot mentally as well. You know. Ka pakari tonu a Edmund. Ahakoa te uaua o ngā taumata e toru. Nā wai rā kātau. Ka ea rā te mahi ki tēnei wero nui a te toa pakari. Today I just wanted to, focus on doing my best. Before I was, it was getting to my head, worrying too much about the other toa. Ka rere rā ngā mahi. You start jumping a bit too far and then jumping a bit too far on the other side and you just can't jump over. Ka oti nei a peru. Ka huri ki te wero tuarua. Ko te hiki i ngā rākau mānuka nei. Ka toro ngā ringa ki mua, ka mau. Whai muri ake ko te toka taumaha. I realised that I had to get a good gripping first instead of rushing into it, so I just, assessed it first. Ka hikina te toka, ka tū hengeri mai, ka mau. Just knew that I had to block out the pain and just go hard. I'm walking away feeling good, so that's got to be a good thing. Ka ea te wāhanga ki a Joe, ka puta. Ko ke mara te toa whai nei i te wero nui mo te rā. E halai te ngā wari, ngā wari. He whakamātautau anō i a koe, a hinengaro, a tingana. Ka whai whakaaro tonu a ke mara ki tāna nei mahi. Wasn't as complicated as I thought it would be. The only difference is just the timing and consistency, trying to keep it consistent. Ka hapa te mahi. Ka huri a ke mara ki ngā rākau mānuka. Ka atau te mauri toa. Towards the end, it started getting quite difficult because, pain started to kick in, so it sort of made it a bit harder. Ka taka te wā. Ka tukuna ngā rākau ki raro. Ka huri ki te taumata whakamutunga. Te toka, taumaha. But no excuses. I suppose just take it on the chinny, or in that case, take it on the head. Ka raru a ke mara. Ka tere pau te wā ki aia. Ko ia hoki te toa whakamutunga mo te rā. Ki tēnei, a toa pakari. Mai e te kāhui o ngā toa.